Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek Mudun yang kalih nu bantu lun tuan menthabah kajian longtung kemanfaat bak uranyu. Nyebarkan lun mano di kerung. Hek lu lek joi, lu angkot i kena rumah. Ya dino kana menthabah nupi. Terima kasih berayut hat pada godnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.